Kumnanzi kuba kuJesu. Yimpilo kuba kuJesu. Umuntu longekho enkosini, maye Nkosi yami, maye Nkosi yami. Bengicabanga nje this at a time ngithi uyathi akubalungi ukuthi umuntu angeva ngelivangeli kabili. Ube wonke umhlaba ungakeva kanye. Kulesikhathi esiphila kuso ukhanza ukuthi livangeli lishunyayelwe kabili kathathu kanengi. Umuntu solo aqinisile lapha aqinise khona, maye Nkosi yami siyakunxusa ngebele benkosi. Buye empilweni, impilo ngoJesu. Ligama lenkosi alibonga. Wakwayibhala iexam so wathi ukuthi kutawuphumani noma solibonile leli phepha ungaphakamisi. Yabona lesikhathi lesiphila kuto bazalwane, thine njengabantu baNkulunkulu sihamba ngekukholwa. Amen. Thine sihamba into singakatiboni ngeliso lenyama. Kodwa ngeke ukholwe ungakaboni. Kudzinga ukuthi lethi ubone leliso lakamoya. Ngoba once wabona ukholwa becomes natural. Ngiyamkhumbula Thomas ukuthi wathini? Wathi ngingakamboni ngafaka igalo lami lapha ngeke ngikholwe. Lokusho ukuthi lokubona once wabona ukholwa becomes natural. But lesikhathi esiphila kuso lamhla inkosi yasezulwini iskopisa iexam isilayela liphepha lamhla iexam ibiyitani kanami bazalwane. Nkosi yami. Kanzi vele nje uNkulunkulu uyakopisa. Kusukela ekuqaleni nje kuthi into uNkulunkulu wabona ngayo nje ukukhulume konke kula. Amen. So nase kwenteka letinto bazalwane bekumele emehlo avuleke. Sibone. Ngikhumbula abafundi baJesu, Jesu wakhuluma kanengi kubo man. Athi hayi ngitokufa. Kodwa ningathuki ningasabe elanga lestring dovuka. Kanengi akhuluma nabo. Hayi. Bathi hayi manje moswena ngeke akamele ufe wena. Wala noma sebatombopha lapha ensimini. Petro wahoshula inkemba ngoba akavani nalento lena ngeke kwenteke enkosini. Kanti Jesu ikhulumile lento. Amen. Na ikhuluma inkosi isuke isikopisa nikayinami bazalwane. Kwathi noma Jesu sekavukile ke thuneni. Bafunza udibana nabo bayahamba endleleni bayadililela ukuthi maye Nkosi yami, maye Nkosi yami. Uthi Jesu yini? Khala ngani? Wakuphi wena? Utati letindzaba tala. Ukhuluma nabafundi bakhe. Labakhulumile wabatshela tindzaba. Lilanga lesithathu selengcile. Nikanye nami bazalwane. Kodwa solo kababoni. Wakhuluma kwendeka. Wavuka sola baboni. Ngithandaza ukuthi emehlo ethu avuleke bazalwane sibone. Ngoba lelo kwendekako emhlabeni lamuhla kumele kusivule emehlo sibone. Bazalwane siyathandaza ukuthi inkosi yente iphakamise ingalo yayo ilethe kuphila emhlabeni. But uyathi kuthi umthandazo lo ngomuphi ngivule emehlo ngose ngibone ukuthi isikhathi ibani lesi ngingathi ukuqhubeka ebuthongweni. Sitalifunza leli verse. Kodwa wakhuluma John asesichingeni sePatmos. Wathi siye tasikhathi lapho ungeke uthenge ungeke uthengise ngaphandle kweliphawu. Kumele ngabe sishumayeli nyalo bazalwane. Lama mask leswamumathile kumele ngabe ndishumayelo nje yenele bazalwane. Sihambeni semakhaya. Uyathenga wena ungakamumathi mask. Nibahle bazalwane nibahle. Amen. Hayi yabona Jesu simanga. Nkosi yami.
lo buhle bonakala lekhathi noma umathe mask kodwa kunanzile ngekhathi igama lenkosi alibonga amen ungena phi wena ngula ungena khona uthenga ungakaphathi mask kopha sithini namhlanje sithandaza oh nkosi yena umusasusa susa unyathi kuthini bazali ngicela ngitshela tindzaba man maye leti tindzaba tsimnanzi leti it is not getting better in this world no it's not uyayikhumbula iTitanic labake babukela iTitanic lo mkhumbi wemandla lobothenjiwe kwathiwa akude nothing can sink this one. It did not even need God because this one say even God can't sink it. Why would God come into here and do a business? Litshe laselwandle lelincibilika kokusasa umkhumbi washayisa lapho onke ama efforts egcina umkhumbi ukuthi uqhubeke undande we waste of time nasu ushayisile waba nesikhebe sikwangena emandla ngekhathi kude lo mntu wendeka lo mkhumbi lo ngephandle kwakunye sink umkhumbi ushona phansi. Ngifuna kusho njalo ke bazalwane ukuthi lo mkhumbi lezihamba ngawo lo washayisa wahovoka kwangena emandla langa Adam awele sonweni. Ibhizinisi yasezulwini akusikuphetsha ukuthi asiphethe no business yasezulwini ukuthi me thatha ngena la mkhunjini wekuphepha kunemikhumbi yekuphepha bazalwane noma unqwila kodwa ukhona umkhumbi wekuphepha ligama lenkosi alibonga kuthi wonke umuntu aphume kulomkhumbi lonqwilako angene emkhunjini wekuphepha singakafiki isikhathi sekuthi umkhumbi unqwile. Nkosi yami. Somebody say, Nkosi yami. I was hoping Pastor you're going to make a powerful prayer. Kuze kuthi kume konke lokho. Bazalwane. Cela kusho kuwe ukuthi akudzinga ukhathateke, akudzinga ube nenkinga. Uma Jesu ngekhathi unempilo. Amen. Washo Jesu wathi in the world emhlabeni niyawuba nekuhlupheka kodwa kimi ndaba nekuthula kuthula kwathi ukuqhamuka ngekhathi akuqhamuke ngephandle nesiphakamiso emehlo siphakamisele ukuthi uhulumende wakuphi ngoba sinaye uhulumende wasezulwini lophila ngekhathi kithi lo letha imvokodo lo letha kuthula. Amen bazalwane. Amen. Kasifunze kuvusa lempilo yethu ngekhathi sifunze kungaphakamise emehlo ethu siphakamise eceleni onke malanga kuthatha indzaba ngike ngathi kulomnye umngane wami yathi emngane uma bekungathiwa nje ake sesime kupublisha nathi indzaba nathi liviki nje umhlaba ungaphila onke malanga fanele sigubhulute indzaba ukuthi sitshele umhlaba kosinyalo sekunje emhlaba unjawe kunje yemhlaba nje iagenda yemuntu naye. Amen bazalwane. Kodwa kabonga uNkulunkulu ngoba konke kusebenzelana kube kulokuhle kulabathanza uNkulunkulu. Lo ngambe onemehlweni uyaphaphama manje emva kwale mask ukhona lokudako khona lokudako. Ake sifunze livesi ngibani lo ngangilekelela Matthew chapter 25:35. Revelations 13:17. Ay lamanye sitawuchubeka nawo ngendlela. Obe nangilempile nangiphakudla ngangomile nanginathisa nangisihambi nangimukele emitini yenu ngangingcono nangigqokisa ngangigula nangivakashela ngangisejele neta kimi labalungile bayakukhumbuta bathi
Nkosi, kunini lapho sakubona khona ulambile sakupha kudla noma womile sakunathisa? Sakubona nini usehambisa kwemukele emitini yethu noma ungqunu sakwembathisa? Sakubona nini ugula noma usejele sakuvakashela? Inkosi yawubaphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini, konke lokulena nikwenta kulomunye walabanakethu labancane nanikwenta kimi. Amen. Thank you, Mama. Ngicela ke sithi Luke chapter 19:13. Start bese sithi ke Revelations 13:17. Asengakahambi kwabita 70 takhe letilishumi. Kuleso wasinika uhlavu lwegolide. Wase utitshela ukuthi asenibone ukuthi ningadalisa kangakanani letinhlavu ngesikhathi ngisengekho. Amen. Asengibone ukuthi ningadalisa kanganani letinhlavu. Isi lithi do business until I come. Lenye version ithi occupy until I come. Amen. Revelations 13:17 ke manje. Lokho kwentelwa ukuthi kubede lothengako noma lothengisako ngaphandle kwekuthi abe neluphawu lekulibito lesilo noma inombolo yelibito laso. Awuphinze make. Lokho kwentelwa ukuthi kubede lothengako noma lothengiselako ngaphandle kwekuthi abe neluphawu lekulibito lesilo noma inombolo yelibito laso. It's not the subject akusile ngikhuma ngako lamhla kodwa kumcoka ukuthi sikunake sikubone kuze kuthi kuhamba kodwa kushintsha abazalwane. Uyabona abazalwane akusiso sikhathi lesi sekuthi umuntu lokholwe ngeJesu angabe asadlala esonweni. Akusiso futhi isikhathi sekuthi silibandla singabe silele. Jesu uletha umfanekiso ngetintombi letilishumi ukuthi wathi tathi timile timele tilinze ukuthi kufike lo mkhonyane hawu kwafika buthongo. Lamhla ngicela ukuthi vuka akusiso isikhathi sekulala lesi ligama lenkosi alibonga. Johane wakhuluma ukuthi siyeta isikhathi ngeke ungene uthenge ngeke uthengise ngaphandle kokuthi ube neliphawu. Wase uphinde uyachaza ukuthi loyo thola luphawu lwalesilo lolungu 666 esandleni noma ibundi asikho esandleni asikho ibundi. Angithi nyalo bazala sikho lapho. But ngicela ukutshela mina ukuthi siyasonzela lapho nika inami bazala. That is where lo mkhumbi lapho uyakhona lo bazala. Amen. Akabongwe Jesu. Kude ezathe kwesapha ngoba you have the greater one inside you. Uthi hayi ungaphakamise emehlo ubukele nalena le ukuthi impilo yakho ila ngekhathi ngoba Jesu uphila ngekhathi kumuntu. Ligama lenkosi alibonga. Ngicela ukuthi ke bazalwane occupy do business until I come. Ithi inkosi ngifuna ukuthi nangibuya ngibone ukuthi how profitable have you become. Ukhona kusebenza kahle kanganani ake ngibone inzuzo ngaleli talenta lengunikete lona. Unfortunately ke bazalwane sine mhlambe ngeke sisolane kakhulu. We occupied the church. We did business in the church on Sunday,
kanti naye bambuta Jesu asengumfana usihluphelani kangaka solo sifuna wena sonke lesikhathi lesi uthi Jesu kanati yini ukuthi kumele ngibe busy ngebusiness yababe bafunzi bamkhanza nalo mfowethu waseSamaria awukalamba inkosi uthi usho kulamba usho inyama kudla kwami kwenta lokhu lengithunywa ngibabe ngicethe lo msebenzi babe la ngithumele wena. As a church, our king, our commander in chief uthi occupy until I come. Uthi a thief comes uma leta lisela leta litokweba libulale libhubhise kodwa ngitile ukuthi nibe kuphila nibe nako kucicime. Impilo ikuKristu. Letinkinga letingaka emhlabeni na ungathi uya analyze ukhanza ukuthi yathi ukuthi intumbi yaletinkinga leti lesikuto tinkinga leti bangwa ngithi it's not a natural happening ukuthi sokwenda ngithi bengilalela lenye ingceko ithi uyathi yini ukuthi iscience yalamhla ibhizi ngekuzama ukuprove ukuthi akekho uNkulunkulu umuntu angaphila ngephandle kwaNkulunkulu. Bese uthi uNkulunkulu ngekuqhubeka kwebubi babo ngaba yiyekelele bubini babo. Ngesikhathi saNoha uthi umbhalo wahlola wakhanza ukuthi tinhlityo tabo dimbi njalo njalo. They are continuously wicked etingqondweni emicabangweni yabo. You know what God did? He saved Noah, his family, wakumkhumbi. Amen. Umkhumbi wane wekuphepha ngoba kukhona kufa lokudako. Lamuhla inkosi yasezulwini ithembisile ukuthi ngiyawubuya ngithathe labakholiwe ngimi. Ligama lenkosi alibonga. Umhlaba nebumengemenge netinkanuko tawo will pass away. Uma ngabe bothemba ukuthi mhlambe kutawulunga siphinde sibuyele kutawulunga siphinde sibuyele ayibonga inkosi nakulungile kodwa ngicela uunderstand ukuthi dikhathi tinile lesiphila kuto lamuhla kumele mina nje mntana uNkulunkulu nime njalo ngisengaqhubeka yini ngihambe ngathi kangathi ukuthi ngiyaphi noma kuhamba kwami kumele kushintshe ibhizinisi yasekhaya yini babe la busy ngakho. Labanye bethu ne bake bawabuka millennium goals khona okwakudibana nawo noma ke lokunjalo lokuya ngalapha le millennium goals bohulumende bemhlaba laba targeta ukuthi sifuna kwenta nathi into na thing 8 ngicela kwenza kuko sisabuka how do I occupy? Ngende njani? Ukuthi ngibambe isitulo sami ngathi ukuthi kude lohlala la sami lesi. Is that how I occupy? Until he comes. Khumbula nakabuya akethi utobuka ukuthi usehleli la situlweni utobuka iprofit. How profitable we have become. Number 1, to eradicate extreme poverty and hunger. Number 2, to achieve universal primary education or to achieve universal primary education. Number 3, to combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. Angakulandzele isi mhlambe ngepriority ngubita njengoba njalo nje. Number 4, the millennium goals. Imisebenzi yahulumende labo uhulumende labahlanganisela ukuthi emhlabeni bafuna ukuthi ba-achieve nakho by the millennium. To reduce child mortality. 5, to develop a global partnership for development. Okay. 6, to promote gender equality and empower women. 7, to ensure environmental sustainability. And 8, to improve maternal health.
ngicela kuphize ngwabite ngeSiswati ke bazalwane. Noma ke asiwabite kanje. Ngikhethe nje lambalo abazwe ngicela siwabuke kanye kanye. Number 1, ngilele lithi to eradicate extreme poverty and hunger. Kulwa sincobe buphuya nendlala. Bohulumende bathi balwa nani? Nebuphuya nendlala. Awuphinde ungifundzele ke make Matthew chapter 25:35. Ngobe ngangilambile nangipha kudla. Ngangomile nanginathisa. Ngangisihambi nangimukele emitini yenu. Ngangingqunu nangigqokisa. Ngangigula nangivakashela. Ngangisejele neta kimi. Awubambe ke manje. Akuvakali kusonzela kuloku bohulumende labathi bazama kulwa nabo. Kungekwa ngisho. But nakakhuluma Jesu bekakhuluma bohulumende bemhlaba. Abekhuluma ebandleni, abekhuluma kuwe, abekhuluma kimi. No wonder kuleli bandla laqala umbhalo uthi kwakude loswele kubo. Because lo beka nako bekathengisa kuze kuthi loswele akhone naye kudla, lo ngakambathi akhone naye kwembatha. Ngoba inkosi yayati ukuthi kumele silwe nabuphuya, kumele silwe nendlala. Leni buphuya bube lithulusi lelisebenzela sathane kakhulu. So the king in heaven bekati ukuthi wena nami uma sipha sinkwa, uma sigqokisa, uma sisida logulako, we are dealing with poverty. Nika nami bazona. Ngoba the root of poverty is spiritual. Kude hulumende la ngayikhona. Because in language yakamoya yatiwa libandla. Ngoba thina kasilwe ngetikhali tenyama, silwe ngetikhali tamoya. The root of poverty can only be dealt with by the church. Nali bandla lihlele sonfeni. Kumnanze sonfeni. Uyasukuma uhulumende uthatha lo lokhunywa ingozi ezulwini. Nami nibazana. So my challenge kuwe lamhla ukuthi occupy yenda naku uJesu lakhulume ukuthi asikwende. Amen bazalwane. Nkosi yami. Kunekuthi siwinane esigodini siwine makhelwane sathana uhlanyele ukuthi ungamkhulumisi loya, ungamkhulumisi loya. Because inkosi yayati ukuthi uma nginaka lendlala yakho lokweswela kwakho kumelula kukupha impilo mbamba leNkristu. Amen. Hayi ke ivelo omunye athi umhlaba ulwela ukuthi wakhe umjovo. Lotho khona kujova wonke umuntu ukuze ukuthi siphume kule nkinga lesikulo. Ngiyabonga manje. Basho njani? Lwela ukuthi bathola umjovo kuze ukuthi siphume kule nkinga. Ngalokuthi simumathe ama-mask nalo uva ngathi inyama ikhanuka mani hey hayi khona lento le yang restrict. Ngalesikhathi there's another clip that I was listening to le outline ukuthi ngale nyanga nayita wende nganako nyanga nayita wende nyata wende nganako and so far so lokuhamba kanjalo. Kuthi nangabe bayagcinekile kunje sithathi nasi sithi lapha sitawukhanza ukuthi hayi vele nabo sebanenkinga. Kukhona lo tathi cala ngami sengigciniwe mina ngoba lo mjovu utakutshela ukuthi utawuphuma kule nkinga le wena angisho manje ayicala ngami sengifuna ke beach sengifuna ngifuna kugibela indiza kathi ngagcina gibela indiza. The devil is a liar. Legama lenkosi alibonga. Amen. Injongo yaNkulunkulu, this world was created by God for his people. The only place the devil is permitted to rule is in hell. Amen. Ngeke ahlushwe kumuntu ke lapho. Amen bazalwane.
So long as the church is here, we must understand, bazalwane, ukuthi the mark of the beast isho ukuthi wonke umuntu lothola loluphawu lolu has signed his life. Kuthi indlela uNkulunkulu angayenda kumsinzisa. Kusho ukuthini lapho? Sithandaze ukuthi liphawu lingenti. Uphambana nembhalo phela nawe kanjani? Sithandaze sithi understand ukuthi uma umbhalo uthi do business until I come, occupy till I come. Usho ukuthini Jesu? Because the business of heaven yekuthi kusinziswe umuntu esonwene kuze umuntu angaye ekufeni kwaphakathi aye ekuphileni kwaphakathi. Nayo ibhizinisi esezulwini. Ayibonge inkosi ukuthi emasu esitha yahlulekiswa and put to shame, but akushintshi lokuthi lesikhathi lesi siyeda kukunika wena nami isithuba sokuthi sisebenze ngoba siyeda isikhathi la kusuku ubuyeda khona lapho ngeke kusakhona kusebenza. Ungakancwili lo mkhumbi Nkosi yami awube lisotshala kamoya uthikile abantu ubajike emkhumbini wekuphepha uthikile abantu bajike emkhumbini wekuphepha ligama lonkosi alibonga likhathimuliswe ligama la Jesu emandla esiphambano enele kusizisa umhlaba wena nami na uthatha lawo mandla leyo gospel uyibeke emlonyeni ukhuluma uthi uNkulunkulu bavule emehlo kuze basuke embusweni bomnyama babuye kukhanyeni wavula njalo emehlo by preaching the gospel kuthi luthando lwaNkulunkulu ingadi yaJesu yenele kususa lonke liqala lakho ngicela kusho kuwe kuthi uNkulunkulu akakubambele emagqubu ngetondo takho kodwa uthi buyiselana naye leni ngoba tondo takho wathethesa Jesu kuze kuthi wena uhambe ube msulwa. Eradicate extreme poverty. Bengilambile ngangihlubulile kodwa ngibathisa khuluma nabani khuluma nelibandla mndulo mosha make babe mkhulu gogo conza ukuthi inkosi ikhuluma nawe nawe kulo mshikashika lokuwo ungaphele manje ngalenye ilanga uyova inkosi ithi hey uyathi ngangilambile wangipha kudla hawu Nkosi ngabona phi ngipha kudla mina hawu uyakhumbula lo yamntana lo yabeka inzinzile lo ya lo wakwenda kuwe wakwenda kimi ligama lenkosi alibonga yo. Number 2 sifundise wonke umntwana primary universal primary education. Na i-challenge ngicela ukunika yona in your lifetime ekuphileni kwakho nje emhlabeni manje uthathe munye umntwana uhambe naye esikolo azasicela lo ngasiye wakho hawu bozojabulisa hawu ngibonga inkosi sewucedzile wami munye nje who is not your own bakho vele cala khona lapho hamba embili bese uthatha nje at least one who is not your own. Lamhlana ubuka umango lesiphila kuwo labo babe nabo make ngilabantu abethu lese bacashe ema one room ngesencele nangesekuhle uvuka hamba eKawashi noma kuphi lapha ngaya khona selikhaya lelo lakhile umfana so wakhile la ucashile lapha nayi intombazana uhlala nayo ekhaya lelo ngibabe ngimake lo but uma sisukuma thina selibandla emfana buyela esikoleni ngoba uyona lempilo le ibanga ukuthi amabathu enhlendasi kube bede indlela agcina ngenile ke menene lisuke lesitha lesi
uyathi ukuthi it will work for him. It calls the church, not government, the church, to make a difference in the lives of labantwana. Amen. That's my challenge I'm throwing to you. Mfundisi, mina ngeke ngikhona ngide futhi mina ngithi phuyele uyathi nje nawe. Ya ngisho ngibamba lokhu ngoba ngikwati futhi ukuthi nawe but mina lokhu ngisho ngesibinzi ngoba ngathi lo nkulunkulu la kuwe ukuthi unemandla kanganani. Uma ungamkholwa uthi wena dimanga ngempilo yakho. Ngikhumbula lomnye babe lenye ingceke ikhuluma ngaye ukuthi lomndeni ngathi bebana 10 webafana webanifana bahlala kwandrum balala kanye imvubo yinye kude lokunye ngephandle kokubhibhidla nje etshwala bathi nakahamba lamajaya uphanda le abuya thathe babe hamba yo thenga etshwala bakhe uthi ngalenye langa bambita ukuthi hey babe uyafa nakafika wakhanza ukuthi ubanjwe nglomoya wetshwala ayibonga inkosi ngemzalalo lo watiko uthi uthunyiwe ukubusiness yasezulwini uthi I bind that devil, I commanded it to leave him. Wathi lomtsala walala phasi nakavuka lapho he never touched alcohol again. Phinzanga wabuyela etshwaleni wabuya waba lilunga wabuya waba ku pastoral team la Sonfeld. Uthi from that time impilo yashintsha bonke bantwana baqhubeka lese bakhulile baqhubeka bafunza uthi bantwana labafundzisa more than 10 labangasibakhe he took them through college. I'm talking about that poor man. And you think you are poor wena? I don't mind that, but I know your God. Ngiyamathi uNkulunkulu wakho ukuthi uNkulunkulu wetimanga. Mina nami just kholwe nguye mlamandla akhe ukuthi uNkulunkulu can work even through my life. Number 3, combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. Ngongfunzele Matthew chapter 10 verse number 8. Phedisane labagulako nivuse labafile niphilise emalephelo nikhiphe emadimoni namukeliswe ngesihle ngako ke nanipha nini ngesihle. Ninami lapha bazalwane asesibuke number 3 ke to combat HIV/AIDS, malaria and other diseases. Khankaso uhulumeni kuhle bazalwane, it's good, I'm not against that, but I'm saying lo hulumende usukuma nje ngoba libandla lihleli phasi, libandla kunikwe lona lo msebenzi kuthi nakhona lo gula komphilise ngoba emandla kuphilisa aniketwe wena nika yena yami bazalwane. Ubona nje kuphakama tinkelebe kwasho lomnye umfundisi bantu bagijima bayakhona bawufuna kuphila, abantu bagijima bakhona bafuna ukuphila indaba ngilokuthi libandla lihleli phasi alendi lo msebenzi inkosi le bitele yona. Ngileli langa siyosukuma bazalwane, ngileli langa kuyowoma letinkelebhele bantu bathole kuphila kuJesu. Amen. Ayi aningiva nina man. Heal the sick, cast out devils. Kugula lokunenge uyukhanze ukuthi akusikugula nje umoya kuvela kona kukugula kanti it's a manifestation ukuthi kuli demon ingane nami bazwa that lokho ngilolo kushiphe kakhulu ke kugula lokho ukuthi udile ngakho. Very cheap. You know why? You cast that devil, that sickness lives with the devil. Amen bazalwane. Gogo lamandla lawo ala kuwe ngilamandla lavusa Jesu kulabafile likhona yini lidimoni lelingamelana nalengadibana na Jesu endleleni ngisho lo Jesu lovuka ethuneni hawu alikatalwa lelo kodwa ngithini kuwe ngithi lamandla lavusa Jesu kulabafile ahlala phakathi kwakho
You have authority and command from heaven. What demon can stand against you then? Amen. 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 Hayi nakhona lo gulako imende njani? Sengikhumbula lo mnye babathi angifunda mangabe ngibani nje ngithandazele la ngigula. Nawe ngicela ukuthiphisa. Ngavumi. Ngoba thina siyathandaza thina. Thandazela. Na ugula sifike sithi siyakubona sekuma ngathi hey vele sobushaya kancane. Hawu babe. Kuligugu kuwe. Kufa kwalaba ngcoyi. Shaya lesandla, susele lesandla, shut up that prayer. Ngawumbhalo uthi yena kanjani ngiphelise. Yabona. Igama lenkosi alibonga bazalwane. Hayi, philisani ke bazalwane. Lokula wena kanjani? Philise. Nkosi yami. Uma libandla lingasukuma to that heavenly mandate. You know, sonke isikhathi bazalwane nakumele sigijime sizame ukubhula umsebenzi waSathane ube wathi lokho siyekele umsebenzi lesibito wona. Umuntu okufuna ndunga gijima ehlenyuka amangala bhula ngala nguye Sathane ngoba libandla libhizi ngemsebenzi wasezulwini. Sahlala phasi siyosukuma ke thina netibhulo sizama ukubhula ukuthi naku sekuvutha la sukuma bandla sukuma umntwana esekhaya uthatha umnyalo wasezulwini wenda umsebenzi izinkosi buyi. Amen. Ngicela ke kugcina ngekuthi ngikunike 8 millennium goals for the church, for you. Lawa bohulumende angisho akho ke nawo ang 8. Number 1, win souls for the kingdom. Zuza imphefumulo uzuzele umbuso. Siyabhala mos. Number 2, zuza umphefumulo uzuzele umbuso. Ngisho number 2, zuza umphefumulo uzuzele umbuso. Oh, awukeva number 1. Number 1, zuza umphefumulo uzuzele umbuso. Tell say number 3. 8. Number 3, zuza umphefumulo uzuzele umbuso. Hayi ungabisangibuka kube kubhali. So umeli uyangibuka manje. Number 4, zuza umphefumulo uzuzele embusweni. 5, zuza umphefumulo uzuzele embusweni. Ang 8. 6, zuza imphefumulo uyizuzele embusweni. Number 1 lo. Number 7, zuza umphefumulo uzuzele umbuso. Number 8, zuza umphefumulo uzuzele embusweni. Uma kukhona umsebenzi welibandla kuzuza imphefumulo. Lokuhamba siside lithulusi lethu ukuthi sikhona kufinyelela kulowo mphefumulo. Ninami yini bazalwane? Kodwa le mandate akusike ukuphilisa nje. Kuthi ngikunike impilo. Impilo ngJesu. Noma ungaphila usuke lapho na ungana Jesu solo impilo. Zuza lo mphefumulo umzuzele embusweni. Ligama lenkosi alibonga bazalwane. Umphefumulo lo uzuzile wawuzuzele embusweni. Ngumphefumulo lo ulamlele ukuthi ucithe liphakathi esihogweni. Sengikhumbula lenye indoda lebe ihamba ekuseni senseni lwandle
lwandle luyalukhiphe nakwetilwane naku nithi yini koja kwelwane naku lokungathi hey masils hayi kuncane nje lokwetilwane lengikhumba ngako mina well ke mhlambe ngiko bazalwane but ke nangabe unganaso sithombe sako ke ho nalikhapha kalwandle litangana lishiya lokwetilwane libuyele manje emva le so uyafika le ekseni snails ya kuku ya no nakungilo lelo gama nakungasilo kodwa kubukeka njengalo vele ngoba naku unambutela nje kube kunjalo nje ngiyabonga manje so this man nakafika ekuseni akhanze ukuthi kuthenza athi Nkosi yami liyaphuma ilanga ukuthi awusha konke lo ashone phasi athikile akujike ekhathe mandini ashone phasi akuthikile akujike mandini manje kunenge adibane nalona la dibana naye afika athi wenda athi litawuphuma la naphuma la utawuma kushe kufe lokho aza how you are wasting your time. What are you doing? We are wasting your time. This thing won't make any difference with the thing you are doing. It has just made a difference to this one. So when did you make church umsebenzi lesibitele wona kuzuza imphefumulo siuzuzele embusweni. Uthi Jesu uma uyigodla impilo yakho uyiluza kodwa inika mina udabu iphephesile abesho kuthini abesho ukuthi phakamisa isandla uvume Jesu yebo lokho incane yakho but akusiko lo bakhuma ngakho impilo yakho ikhuluma ngesikhathi sakho ngama resources zakho ngawe nika nami bazalwane uma ukugodla lokho ungakuniki inkosi you will lose it. How are you going to lose it? Because noma ngabe ngaba na wonke ama resources into tonke tendeke ngendlela yami kunye kuphela lokuthatha ngalo kwelithula konke kafe kuphela lathuneni ngumphefumulo kuphela lo yowela naye ethuneni umunika Kristu ema resources akho unika Kristu isikhathi sakho uNkulunkulu has just saved your life because leso sikhathi sakho lawo ma resources akho will go beyond the grave. Kumbula lenye ingcebo ikhuluma ukuthi abeshumayela ikakhulu eAfrica nalama emave emhlaba evangelist Reinhard Bonke uthi one time wathi uyaqeda kushumayela lenye indoda yambitela ngasense yathi imfundisi ngicela ute ngala yathi hosha envelope yathi me le yekuthi uqhubeke ushumayele kusinzisa imphefumulo eAfrica uthi wathi nakathi uyaqala athi hawu babe wena babe lona uyithatha imali engaka wena wathi ngakhetha kuphila impilo le ngongonyako kuze ngithathe le mali ikhona ukuqhubha umsebenzi wekushumayela livangeli. I want to challenge you lamhla ukuthi umsebenzi lesibitele wona ukuthi sishumayele livangeli. Siyobona ukuthi hayi kukhona lesikwendako the day ubala ukuthi kuphuma malini ekhikhini lakho towards winning souls. Lenye ingcebo ithi beyibuka ama budget emasondlo khona le ngeshe America uthi 4% of the budget iya towards winning souls. Manje 4%. 90% or so uthi kubhadalwa installment noma it goes towards building the church auditorium. Church auditorium wonderful. Ayibonga inkosi ngayo. But ngicela kusho bazalwa ukuthi Kristu leli sondo lalakhako akusilo lesondo le la ngephansi wakha is building church in the heart of people. Because the church ngulabantu lathi hambani niye kubo.
uthi hambani niye kubo. Sende njani ke thina? Sihambile sethe esontweni. Hambani niye kubo, go. Thina we have come. When we came to church, what did we do? Come. We called them to come. Nina mean bazal. No. We were not called to call them to come. We were called to go. Yafiki kovathi yathi hambani. Hambani. Senda njani? Sathi gijima ekhaya sahlola ngemafastelo ukuthi ngabe seyabuya yini. Yathi into esabe sesikhona futhi. Ngithini ku ngithi hamba. Tawumangala umfundisi kanze ibandla kude next week. We are called to go. We have the solution and we have the power. Nobody but the Church of Christ will stand against the devil and his scheme. Yo, Nkosi yami. Maye kumuntu longekho kuKristu. Uma kunzima kunje labalungile bala kanganani asebahambe bonke labalungile. You can imagine. Singakwenda konke kahle bazalwane. Uma sihluleke kuzuza imphefumulo. Sehlulekile noma siskimile noma silekelele Sathane. Umsebenzi waSathane ngiloyo kuvimba abantu ukuthi basinziswe. Yeah, so nangabe thina sihleli singazuza imphefumulo, hayi ke silekelela lo mubi emsebenzini wawo. Angikhulumeli mina i-outreach. Ukuthi hayi kune outreach nini yebo ayibona inkosi nge-outreach no. Ngikhulumela impilo yekuzuza imphefumulo izuzele embusweni. Being occupied by that. Yini lenye lesingaba occupied ngayo ngaphandle kokuzuza umphefumulo silibandla laKristu. Kuphilisa labagulako kulekelela kuzuza umphefumulo. Kupha labamswele kulekelela kuzuza umphefumulo. Even the gifts of the Spirit alekelela kuzuza umphefumulo. The gifts of the Spirit accomplish two things. It's awina abantu kuKristu aphinda bakhe kuKristu. Nema ministry gift kanjalo. Nakhona inkosi legathe ukukhanza nayibuya yiprofit. Ngiphike lele sebhanki. Leyo kwanyalo iyawuhlala nje le bhanki. Now tell power you can't use it here. Niyangiva bazwe. Leyo you can't even use it here. Thatha liphawu uqala kuze ngikhona into oyisebenzisa le. Kanganani ke ukuthi siyayithwala sambe nasekhaya. Okay. So use your time. Use your resources, use your money. Sebenzisa ingqondo yakho. Emisebenzini si push the strategy tsite. Use those for the purpose of winning souls. Ngihambe ngatsabula kulenye insimu ngala kulinywa khona shukela. Yo. Live. Kude lo babhizi ngako lapha kulinywa shukela kuphela. Lo munye uphasi lenye insimu ngisho live mina ilinyiwe lenye kuyamila lenye sekuphakeme lenye kuyashiswa lenye kuyaharvestwa kunetimoto kunema office kunako konke business yike nje ulima umoba sine site nje shokunye lesingathi ake sisebenzise na kuzuza umphefumulo nekumila noma neku deep welcome to nature umuntu losanza kusenziswa. Thatha ingqondo yakho ke ufake emsebenzini. How am I going to win that neighbor? Ngamwina njani nawe ya?
lona ke ngawenda njani? How do I take the community? Ngithatha njani labafana labayinga la in the community? Uthi umbhalo, ask me for nations. Amen. Kusho ukuthi sewendlulile uNkulunkulu kuma neighbor yakho, wendlulile kubantu bakho, wendlula community, ask me for nations. Ngicela ukuchallenge ke ukuthi the next time we come to church, sathi ukuthi Jesu usibitele ukuthi kasiphume. Yabona lesithumbele ngisibona kubazalwane, ngibona njalo nje nangithi esontweni kungenxa ukuthi kukhona lele ngumhudu la ukuthi ahlaliswe phansi anikwe libisi. Ningane nami bazalwane. Hayi wena nami azubalele iminyaka phela. Akumele kuze kufike inkosi ezulwini ifike ithi azubuke lesikhathi lenkunikete sona, azubukele lenkunikete kona. Iphi inzuzo, iphi profit la? Bengibala this other time ukuthi if we had 1 million people, how do we reach 1 million people in 10 months? And everybody has been given the opportunity to receive Christ. We only need 500 volunteers. 500 people. Na yelo 500 yobantu amunye athi mina ngitimisela ngivolunteer ukuthi ngelilanga ngawukhulumisa 10 yobantu. In 10 months, 1 million people have been given the gospel. Ibhizi yasezulwini kusindisa umuntu angayi kufeni kwaphakathi, ngoba uNkulunkulu walithanda live kangaka wanikela ngendvodzana yakhe ukuthi ngiloyo naloyo lokholwa kuyangabhubhi abe nokuphila lokuphakathi. Ungasukuma yini ujoyine na indvodza lecobongako ithi tawuphuma la ngoba na usukuma nawe wenda njalo, nalomunye asukuma enda njalo, nalomunye asukuma enda njalo, udathi uphakamise emehlo ukhanze ukuthi umsebenzi wendekile ligama lenkosi alibonga. Occupy until I come. Sithandaza. Siyabonga Nkosi kusipha lelithuba, siyabonga ngesikhathi kuhlala phambi kwakho Nkosi ukukhuluma netimpilo tethu. Ngamoya wakho longcwele ngiyathandaza ukuthi finyelela etinhlitweni tethu Nkosi, wende kucace uqinise tinyawo tethu ukuze sisukume sihambise lempilo lekuKristu Jesu. Alikhathemuliswe ligama lakho Nkosi. Encourage each one of us in this house ukuze Nkosi sikhone kukulinza siqhubeka senda umsebenzi. Siyabonga. Kakhathemuliswe Jesu ndiwe mkhulu manje naphakade. Amen.